Assalamu alaikum. Uy! Talbansız olayım dedim. Артында çalğan çıkıp kaldı. Telefonga. Çalğan olup ketdi. Başını süzgönde başımdan çalğan çıkartdı. Baldızlarımla tamaşalap ketip atam. Ular da mağlusun жаңбыр жақсы көреді екен. Өзі жаңбыр керемет. Анан білесіңер де. Жаңбырда Алла Тағала дуаларды төз қабыл алады. Ошон үчүн сурай бериш керек жаңбыр жааганда. Мисалы мен өзүмө, бит туугандарыма, Алланын ул кыздар энелерине, өзүмдүн ул кыздар энелериме, аялыма, аялым туугандарына, балдыздарыма, жана башка туган урук, таанжут, жалпы үммөтүбүзгө эки дүйнөнүн бактылыгын сураймын. Анан өзгөчө согуш болуп аткан Палестина, Сирия, Йемен, Ливия, Ливан, Иран, Рахимге мусулман жашаган жерде тынчтык болсун. Мусулмандар кан төгүп аткан жөөттөрдү, буддисттерди, христиандарды Алла Таала өзү эки дүйнөдө жазаласын. Украинада согуш токтосун, баары эсен аман үйгө кайтышсын. Ушундай дуаларды кылайлы бирибизге, үммөтүбүзгө. Ümmetiz göğe versin, öse versin. Varımızga Allah Teala uzun ömür versin. Amançılık ve sençilik versin, bahtı talay versin. Asmandan, yerden, sudan gelen afat illetlerden böyle Kırgızistan'ı saklasın. Amin.